Dibin navnîşana giringiya hevgirtin û yekrêziya Kurdan li hemberî êrişên dewleta Tirk û Îranê li ser Rojava û Başûrê Kurdistanê navenda Rojava ya lêkolîniyên stratîjî komcivîneke gotûbêjî li dar xist. Têde mijarên yekrêziya gelê Kurd û parastina destkeftiyên Kurdan li Başûr û Rojava ji wan gefên Tirkiyeyê û Îranê hatin gotûbêjkirin. يعني جبو پاراستنا دستکفتیه هی دستکفتیه کرد روجاوای کردستانه پیوسته یعنی شتافگر سیاسی آکردی هر وها حمو ریوبریا خسر آبا کروشلات سوری جبر ایرو اف دستکفتی نتنی کردتنینه پیوسته ام خودی یک هلوس بن بران بری ایریشین هن تیل کرنج بر دجمن هر فرق جدایی ناخی ناف برا مده هر کسی هدف دگره ام جی گرک دوی آسته دبن دوی زانبونه دبن گو ایریشین هی هر کسی هدف دگره و از بجم حمو پارتیین سیاسی کردی تفجر كردي هجا ببيك ويتكاري ببرانبري إيريشين هاي بسكنة من نمونين ولو قال لك أنا تديرو كده تبرخدانا كوباني ده قوشاوا أسبجم قصدي يبجي بيشمرجا خخستن يك سیاست مدار و روشنبیرین هیین گو حاضر بوندوی کمجوینا گوتوبیجی ده تانین زمان گو سدما دابشبونا کردین روش آوا ناورا هزین کردستانی اشتیه تایبتمندیا کردین روش آوا وندا ببه. براستی دما گمرول روشید نره هرگاف هردم گرک باوریا مبوی که به کو کردستان چهار پرچهیه دوی ام باوریا مبوی که هانه به و هر پرچاگی تایبت مندیه کوی نه هیه لی دواره پراتیک دی ام تایبت مندیه هانی ام ناپاریزن ام بین سر روش آوای کردستانی جروج دی ام بونه بیه دما گو ام کلانا کردید نرن ام دبینن تایبەتمەندیە کوردستانە ڕۆژئاوا نایە پاراستن ئەنی گۆ تدبینێ دو بەش هەنە بەشێک ژێ تدبینێ خودی دیارکردن ئەس باشوور گرێداییمە مەبەست پارتی یەنەکێ بەشی دیتر ددبینە پەکەکە ئەف یەکە هانێ ئەو تایبەتمەندیە کوردی ڕۆژئاوا ژناڤەڕۆکا وەینا خستیە و باندۆرا vê yeka hanê jî heye ku ew destkeftên gotêne kirin jî destêwerdan tê çê dibin. پاراستنا دستکفتیین کردان چل باشور یان روشآوا ده خواستن گو کرد یک هلوست و یک ریز بن و هر پرچهک لگور وان شرط و مرجن خواه و تایبتمندی خواه خباته بکن. دارا برکات کرد سات نیوز قامشلو